Nzagusingiza uko nzaba ikusi Ai Yesu nzagusingiza abantu Ongeye that. Donde la saria. Baba hoy.
nanje Musuhuke nzamuha 1000 ukwezi. Efasobera farga. Nanje Musuhuke ajya mfasha ari n'indirimbo namubwiye ngo aririmbe ariko nta kibazo azaririmba muri kicumwe nanjye zamugurira ishati. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mzamuririmba cyoro. Bwana sifiwe. Mureke mbabwire ikintu. Amen. Amen. Ikintu kizobabwira abantu bageze Nairobi mu mujyi neza ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere n'abantu bagendana igikundiro c'Imana abakenya bakagenda babaha ifaranga. Yes. Nubona utuye muri uyu muhana ntumenye gushaka ifaranga muri aba banyagihugu baraho uzomenye ko gifite ikibazo cyo kuragira ibifura no kuragira inkiri ya ruguru no n'inkoni no n'ibitutsi byinshi pastor nkomeze Imana ikumusha wankoreye ibintu byose. Zamuri marcha. Bwana sifiwe. Hallelujah. Umuntu nazoza aririmba uzutekereza igiciro ufite cya 2050 umushire mu mufuko. Tikaza mu babantu ngo tuza dupfa dufuke uzobibwiriza wenyine. Kandi nubona udahaye ukora reka nkubwire. Bwana sifiwe. Hallelujah. Uzomenye ko ufite ikibazo wewe. Yes. Wewe ufite ikibazo wewe. Nikuta abandi babona ifaranga ukazibura. Wewe nturicara ngo wibaze ukuntu abandi bahe batanga ifaranga wowe utarahaguruka mu ntebe. Uri umuntu upfuye kabisa. Ufite ikibazo. Nigute wowe dahabona ko wowe ugomba gukora ikintu kandi kitu. Uko niko kuba mu mujyi mukure mentalite n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere uzohaguruke mu gitondo uve mu bitotsi mu gitabo cy'imigani iryo jambo riranditse uzobisoma ibice bitanu. Amen. Hallelujah. Vuze ibintu birerera ariko nabyo ni ngombwa. Ni ngombwa. Uzutekereza kubura umuntu ufite. Umuntu wese wakora Imana bafite n'ifaranga. Baba bafite ubutunzi ndogobe ingamiya ifarasi guhera kuri ba Abrahamu bari bafite amakuta menshi n'ibitungwa n'amakuta n'ibindi byinshi. Nubona kurakorera Imana udafite ifaranga uzomenye ko ufite ishida. So mumereye neza cyane kuma gutambuka mukora kajeste izo ni ibintu. Aline nahaguruka atangiye kuririmba gutya muza muguma mutanga utuntu duto niko kwiza. Bwana sifiwe. Hallelujah. Muzamwe Imana sifiwe. Hallelujah. Nico kiza kandi tikiza bitera umushiha bizayimera ariko iyo umuntu adafite ifaranga azaya amabyimba amajigo akazabyimba amajigo wazogira ngo umuvugishe ukabona yagize ikibazo wagira ngo gutya abandi ukamubona ari concentré akareba kuri telefone akaba yitaye hanze ngo ukoga ngo n'umunyabwenge uzomenye ko wa muntu azabyuka saa 4 z'amanywa umuntu bure kabisa. Tidukeneye bene abo bantu mu bwami bw'Imana dukeneye abantu bahaguruka bagakora kugira ngo dufatikanye twese dukorera Imana mu kintu kimwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Amen. Uyu mugabo ngo atanze ishati n'ikoti. Amen. Yamenye mukomere Imana amashimwe. Jewe nkunda bene ibingibi biteye ubwoba kubera ko yazaga agendana na Serende kandi Serende mu bayumbe twemere Serende nabanza mwemera nzo bene ibi bintu wambaye nyine bene uzo wambaye neza tuzovuga Subiremo. So, reka dukomeze gutyo. Urihangana sindayimenya.
Thank you.
waruvuze Adamu. Nimeshituliwa na nimeshangazwa na jambo la ikintu cyatangaje, jambo la kustababisha nukuntu Imana yashyizeho igiti kimenyesha kibi cyiza. Ni vile Mungu ameweka mti wa kujuza mabaya. Kwa Adamu na Eva bagikoraho. Lakini akawakatalia Adamu na Hawa ariko ibindi byose yabibemereye. Lakini mambo mengine akawakubalia. Ni mwumva icyo nibashije. Sikilizeni kile nimejiswali. Ese Imana yaza kutumenya kibi ni cyiza? Mungu amependelea tusijue kibaya na kizuri. Ese kibazo mwindi mukibashije? Je, nyinyi hamjajiswali hivyo? Yakoze ibindi byose. Imetenda yote. Iramubwira ngo kino giti kimenyesha kibi ni cyiza. Mwambie mti huu wa kujuza mabaya na mazuri. Timukagikoreho. Msiwahi guse. Ese je, Imana yaza ko tumenye kibi ni cyiza? Mungu hataki tujue mabaya na mazuri? Hari Imana yarigambiriye. Kuna jambo Mungu alikuwa anakusudia. Cyangwa si Imana yarigendereye. Kuna jambo Mungu alikuwa anakusudia. Kugira ngo yemeze neza ko umuntu yaremye. Alikuwa anataka kuonesha kwamba mtu amemuumba. Afite kubaha Imana. Afite kubaha Imana. Kama anaweza kumtii Mungu no kumvira na kumsikia vizuri. Imana yalisasa kureba ko umuntu yaremye. Mungu alikuwa anakusudia kuangalia kwamba mtu itegeko ry'Imana anaweza kufuatilia sheria la Mungu. Abayubaha bagakora ibyo gukiranuka, wanaomwamini na kutenda yenye haki, baremera imbere y'Imana, basi wamekubalika mbele za Mungu. Mwizina ry'Umwami Yesu, katika jina la Yesu. Imana irabemera, Mungu anawakubali kubera ko muri abo yaremye, kwa sababu kwa wale ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, anawaambia kazi njema ndani ya Yesu ili muitembee ndani. Iyo tuyigendeyemo rero, tunapotembea kwa kazi tunakubalika n'Imana, tunakubalika mbele za Mungu. Kandi tuvuga cyose imbere y'Imana, na kila chote tunachofanya Imana izicemera ikagikora. Mungu anakubali na anatenda. Iyo jambo ryantangaje cyane. Neno hilo limenistababisha. Utaka Imana igera mukemera umuntu. Vile Mungu anaweza kumkubali mwanadamu. Hapana barya abantu bagawe. Sio wale watu wamegairiwa. Imana igira Samuel gutora umwami. Mungu amewaita Samuel kuwachagulia mfalme. Abantu bageze vote, bariko bashanyira amakaratasi. Walikuwa wanachagua. Tiba abantu bazabagira ngo bashaka gushiraho bashanyira amakaratasi. Wanachagua kupitia kura. Tiba mu kanisa. Haikuangi kanisani. Nibyo hanze hano hanze. Ni nje huko. Mu kanisa tibihaba. Nje ndio wanapiga kura kwa kanisa. Zagiye bikwama. Ibintu zagiye bigira imbogamizi. Na ndio maana saa hii kuna vizuizi kwa kanisa. Na abantu bashanyira amakaratasi bagato. Ni watu wengi wamechaguliwa kupitia kura. Bakabashira mu nshingano runaka na wakapewa kazi fulani. Usagowe byanani. Habe na Matiasi gabakoreye ubufindo. Hata Matiasi wamejaribu kujaribu kumchagua. Ntabwo zari zemewe. Haikukuwa imekubalika. Babikoze kubera integeke nishi bari bafite. Waliyafanya kwa sababu ya upungufu walikuwa nao. Akababaro ka Yuda wadezatiza. Walikuwa na shida ya Yuda alikuwa. Paulo yigeze kubwira Timoteyo. Paulo akamwambia Timoteyo. Aramubwira ngo batware kumwe baradezatiza bavuye mu murimo. Akamwambia wenzio wametoka kwa. Igitaramo barabirambirwa barabiretse. Wameacha mambo ya mkutano. Ngo Tito rukani wowe nyine tukiri kumwe. Kujua ya kwamba umwera data Tito naramutumye. Tito ndio nimetuma. Ariko bakeskenti bo ngo bagiye havumbutse. Wakina kesketi wameenda kwa mambo ya dunia. Aramubwira ngo gira umwete wo kuza honde. Akamwambia basi uharakishe kuja mahali nipo. Guzane mari kuko mfitiye umumaro no. Na uniletee Mark kwa sababu ni wa maana mbele zangu. Umwanya batore Matiasi. Kazi waliomchagulia Matiasi wari umwanya w'intumwa Paul. Ilikuwa ni kazi ya Paulo. Ariko yari afite intambara mu kugira ngo yamasha mu mwanya w'intumwa 12. Lakini alikuwa na vita ili aingie kwa nafasi ya. Ariko abivuga mu buhamya bwaravuga ngo nubwo naje ni kumwana w'icenda. Lakini akasema hata kama mimi ni mtoto wa kando, ngo mfite icyo mbarusha. Basi nina jambo la kujivunia. Kandi icyo mbarusha. Na jambo la kujivunia. So kubwiriza cyane. Si kuhubiri sana. Si n'ubwenge bwinshi. Si hekima. Yanze kubabwira izukuri biri ku mutima. Amekataa kuambia yaliyo kubera kwanga kubagira integeke nishi. Ili wasipungukiwe. Kandi nabo ngo bari babizi ko bibarusha. Na walikuwa wanajua kweli anawazidi. Kubabazwa cyane. Akamwambia mimi nimeteswa zaidi kubwo mwami Yesu, kwa ajili ya Yesu. Tumweze tubere Yesu wababa. Yesu Kristo. Ahimbazwe ibyo byose. Atukuzwe. Kandi hari kindi Imana yamushimiraga. Na jambo la pili Mungu alikuwa na umugambi mwiza. Ni kusudi nzuri. Yandikiye abikorinto n'Abatesalonike. Kaandikia Wakorintho. Aravuga utakindi ngambirira. Akaambia sina jambo lingine. Cyose ntekereza kuzibana. Ninapofikiria ngambirira kwabwira Kristo wababa. Nina kusudi la kuambia Kristo aliyesulubiwa. Yesu yarafuye arasuka. Yesu amekufa na akafa. Arahari ni mzima. Na amefufuka. Ni mwizeye mu izina ry'Umwami. Muamini katika jina la Yesu. Abamwizeye na waliomwamini bagira iyerekwa, wana ufunuo, bagira ibitekerezo bizima, wana akili na hekima, bagira ubwenge bw'Imana, wana akili. Aliwaambia arababwira ngo icyo mbasabira kuma, akamwambia ombi langu kwa Mungu kugira ngo Imana ibaheshe umwuka w'ubwenge, ili Mungu awape roho wa
haki no n'umwuka w'ishuri na roho ngo bitume muyimenya ili mjue. ikamusoroshaho. Jambo la mwisho nikikamilisha, tumweze tubare Yesu waseme Mungu tukufu. Haleluya. Amen. Kora kukidari. Zira kwera no gukiranuka abanduye imitima tubazayica niwe zira yo kwera no gukiranuka abanduye imitima tubazayica. Tumweze tubare Yesu Wewe Mungu tukufu aliye hai. Ni muzamura amaboko. Tunyoshe mkono kwa Haleluya. Haleluya. Ayemba Yesu Yesu. Tukuze milele daima. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Abafilistia ngo bigeze gusuzugura Imana. Wafilistia wamewahi kumdharau. Mugitaramo zanyu turabirambiwe. Wakasema ibada zenu tumechoka. Musabuleke gukanga amahanga. Acheni kutushtua. Umusigo ngo baratera. Siku moja wakapigwa vita. Bajyaga Imana ya Israeli. Wakamchukua Mungu wa Israeli. Baravuga ngo bazasure bibone n'Imana. Wakasema wajaribu tena kujivunia. Imana tuyifite twayifashe amateka. Tumechukua Mungu wao. Imana irababihira ngo igeze iwa. Mungu akawa mchungu kwao. Imana irababihira. Mungu akawa mchungu kwao. Nta muntu ukomeza Imana. Hakuna mtu anaweza kushikilia Mungu atakora ibyo gukiranuka ngo ayubahe bila kutenda ya haki na kumwasi. Aba nubwo yagerageza kuyifata, hata akijaribu kumchukua yoyifata yihangane akayirarana ijoro rimwe. Anaweza kulala na Mungu mara moja, ijya kabiri zimugwana, mara ya pili inaweza kuwa shida kwake. Iyo najyo ni igitangaza. Ukunda Imana yofatwa amateka. Vile Mungu anaweza kutekwa nyara. Gucya barategeye gucya mu rugamba bamagifata amateka. Wameingia tu kwa vita, Mungu akatekwa. Intambara ibaye hakabaho gufata amateka na kutekwa nyara kukiwa ni ikintu kiri mu rundi rwego, ni mambo mengine hayo kwa vita. Barayifata amateka kucya barayifungirana umunsi wa mbere uwa kabiri icyumweru kirashira Imana iri matekwa idafite kuba yoje hanze batayihanguye. Wakamteka Mungu nyara, siku moja wiki ikaisha na Mungu hawezi kutoka nje. Hari imbabazi zikomeye wayo na Yesu. Tumuzamure amaboko Yesu watsinze. Haleluya, haleluya. Ahimbazwe Yesu Yesu milele daima. Daudi mbatekereza. Daudi akafikiria. Akambirira mu mutima we. Akafikiria moyoni mwake. Aravuga ngo tugomba kubaka Imana. Akasema tunamjengea Mungu nyumba. Imana ikasabamwe. Na Mungu aishi ndani. Imana itangazwa n'igitego cha Daudi. Mungu akasababisha na fikra la Imana iravuga ngo uhereye igihe cy'Abamosi na Abraham. Akasema kuanzia Musa na Abraham. Barakoze b'Imana bose. Wale watumishi wa Mungu wote. Mu gihe cyose nari kumwe nabo. Wakati wote nilikuwa nao. Nta muntu wese nicyo gitekerezo. Hakuna mtu ameleta wazo. Wakisema mu mazu yubakitse akomeye cyane. Wanakaa kwa nyumba za kifahari. Imana ikarara hasi muri shitingi. Mungu analala nje kwa hema. Ubwacha mu gitondo bakayisura. Na asubuhi wanamtembelea. Ngo bakava ko Imana ari shuti yao. Wanasema ya kwamba Mungu ni mtu wao. Daudi yamavango sinoja mu nzu yanjye. Daudi akasema siwezi ingia kwa nyumba. Munjame mbone bitotsi. Nilale msinzie na Mungu wako kwa hema. Imana navango Daudi. Mungu akasema Daudi, nguhaye Yesu. Nimekupa Yesu. Haleluya. Shout haleluya moja. Haleluya. Amen. Harumwe wavuze ngo yongiye mutirimo. Mutiyiteye cyane. Wifite imbaraga n'iryateye cyane n'ijwi ryose. Haleluya habe nubwo yandika gusa. Haleluya haihitaji nguvu vile unapoongea. Irakomeye hano mu gitabo kubera gusubira imyandiko. Haleluya ina nguvu na ni maandiko tu, haijashautiwa na mtu yoyote. Tuteri ya kabiri. Tupige tushauti haleluya ya pili. Haleluya. Haleluya. Mwami Yesu aganza mu mitima yao. Haleluya. Mu mahanga yose. Amen. Abo bahimana wanao mtii Mungu bagakora ibyo gukiranuka na kutenda ya haki baremewe
wamekubalika. Kandi iyo bamaze kumenya ko bemewe n'Imana, Na wanapojua ya kwamba wamekubalika mbele ya Mungu, hari ibintu byinshi Imana izije gukora bakanga. kuna mambo Mungu anajaribu kufanya na wanakataa. Bakamabasha mu rubazi bakavuga ngo bintu ntubiko. Wanasema wanakataa mbele ya Mungu, wanasema haya hauyafanya. Imana yaguma ko kubahata ndetse bagasana bivumbi bakagenda Na Mungu akijaribu kuendelea kuambia, wanasema tunaenda na hatutafanya. Umugabo w'Imana Mose, Mtu wa Mungu Musa, Imana yari gukora ibintu Mungu alikuwa anataka kufanya mambo batabigiyemo inama na Mose, na hawakuwa wamepanga na Musa. Mose aravuga ati noneho nawe kurasa n'uwahubutse. Musa akaambia Mungu, hapa umepotea, urica ubwoko bwa Israeli, utaua taifa la Israeli. Aya mahanga yandi yose bagusa azavuga ko ibisugusufu kutasubisoza, na mataifa mengine watafikiria namna gani ya kwamba wewe unaongea na usubira nko kushiramo ndetse imbaraga. Mungu akajaribu kuongezea mkazo. Mose yarazi ku izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Musa alikuwa anajua jina lake limeandikwa katika kitabu. Asaba Imana gahusha, akaambia Mungu ni anezezwa n'ivyiza atekumana ntani vyago tamarira takoroga tarufuka dendaga tarufuka dendaga Atukuzwe Baba. Atukuzwe milele. Atukuzwe Baba. Kuchubia unabagi ibintu bibiri bihenze. Jumapili nimewaambia mambo ya thamani. Musiyizuba chini ya jua. Chambe, jambo la kwanza nukunesererwa gakisa. Ni kumfurahia. Ntakindi kintu gihenze kugiciro. Hakuna jambo lingine la thamani ngo cyoshe imbere y'icyo kintu. Inapoingia mbele ya wokovu. Ngicyo gifasha umwanya wa mbere. Jambo hilo ndilo la kwanza. Kunesererwa gakisa. Kufurahia wokovu. Ibindi byose birashinze. Mambo mengine ni mapodo. Jambo la pili ngo gukorera Imana, ni kumtumikia Mungu. Yewe Kornelio wakoreye Imana. Kornelio amemfanyia kazi Mungu. Ngo akayikorera ngo ataremegwa. Na akafanya kazi kabla. Abantu bagirishurirwa uko basa bakora. Sikilizeni vile mtu mwenye ufunuo anafikia. Yarasi Imana ari y'Abayuda. Alikuwa anajua ya kwamba Mungu kandi bose barabihamyaga. Na wote walikuwa wanashuhudia. Ariko umutima ngo w'Imana. Lakini moyo wa Mungu ngo sakigiyenze cyane. Akatafuta cha thamani. Ngo sanga gukorera Imana. Akaona ni kumtendea kazi. Barakomeza bikora. Akaendelea kutenda. Akazatanga sadaka ngo ikaja mu Bayuda. Alikuwa anatoa sadaka kuelekea kwa. Akavuga ngo nubwo itemewe nife kugendayo. Hata kama haikubaliki acha yende. Itemewe nishe kubaka kanisa. Hata kama haikubaliki acha yende ijenge kanisa. Umunsi umwe siku moja Yesu aravuga ngo, Yesu akasema ngo umuntu bwa Kornelio neema kutoa masengesho yasenza ataremera na kuomba kabla ya kubaliki. Iyo bariyeri ivuye. Hiyo kizuizi imeondoka. Abo bahimana bagakora zo gukirana. Wale wanayo mtii Mungu na kutenda yenye haki. Baremegwa n'Imana. Wamekubalika mbele za Mungu. Umudamu umwe w'umunyakanani kazi. Mke mmoja wa Kanani afite umwana urwaye. Alikuwa na mtoto mgonjwa. Aje gukoresha mahitari. Akaenda kwa Mungu kutoa ibada. Akana ngo Yesu agasenge. Akampelekea Yesu ivande kw'intumwa. Alipofika karibu ya Intumwa ziramubwira ngo ntibikunda. Wanafunzi wakamwambia haiwezekani. Yesu afite gahunda nyinshi. Yesu ana mpangilio mingi. Yesu afite gahunda nyinshi. Yesu ana mpangilio mingi. Yari ka bishop bene ujye bazabatwaza amashako. Alikuwa bishop wa kubebeshwa vitabu. Ariko Yesu akaza bugufi cyane. Yesu muntu akaza kumumenya mu bandi bantu. Yesu hakuwa anajulikana ndani ya watu. Ariko ngo kubera akazi kenshi yari afite. Lakini kazi mingi alikuwa na. Wabigishwa basubizayo wa mugore. Wanafunzi wakamrudisha mwana. Barabanga ntibikunda. Wakamwambia haiwezekani. Yesu afite akazi kenshi. Yesu ana kazi mingi. Yesu afite akazi kenshi. Yesu ana kazi mingi. Reka kugora Yesu. Acha kumchosha. Nta mwanya afite gukorera gahunda. Hana nafasi ya kutembea. Nta mwanya afite gusengera umwana wawe. Hana nafasi ya kuombea mtoto wako. Muzamwumva neza. Msikilize vizuri. None ngo wa mugore yumva ko abagabo